की खूब और कब्बाते से टीवी, sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net foodish. Ordar mapi, nginwan ramangi hakrdob ying jongpi. Ka tanat pulet kal saram haduk shpau kulor saup sanlang nyau pu prahajar kendai pulai tingka ban siu shiki trai kali ki ba aiwai ki kali haki office trai kam juga tanat pulet haki district ba per juga jela yakni lalap ning ba ka hok wa jing tip ni ka RTI balapan du ba dispersing rani ha ka jing keren mi lap thai ku bor ha ka khatwe trik risau araja apsau uba dispersing rani ulai thu ba ka jing pan jing tip kat kum ka right to information kalong namar ba sarkar jela kadang pen khre cha chat menta ya ka meklia vehicle act but rule ha ka juk opor ba rani ulai thu ba ka office cha superintendent of police east Jante Hills ka west Jante Hills bat ka Riphoi district kem shimla a ya ka jubab dak ba ai daw ba omla satya ban ajubab ya ki jingkeli ha ka section 8 G jong ka RTI act arajar san te kung gusto pagkamawi ni ba kat kung ka motor vehicle act na spa pa section 66 ba kadeu siya ba omla banwai ye kali ki ba claim register as commercial vehicle kata ken siya ka section 66 kata mo tangi kali dani taxi ki register as commercial vehicle department kilaban why ti halor gane na penkenma e group ladan roga report na central vigilance commission awar jar kendri lala ba gane kar komisi muai kali ba boni bayo aiwai office kidei tangi tu ki badan dia dei bar office na galang ki office ne na galang di pre badan dia dei government ti kata ka report lalai tu sepoka penan commission abade bai ni kinle jumki department te kumalakat ken sekmat ba jingwa kali private kalong ilika kalong kababean kat kunka motor vehicle act na spa section 66 te habede bagane naklay na malawar jingti apo police department bat kata ka jingkeli ke banung ade kindly provide information along with the list of the owner and registered number plate, type of vehicle pertaining to the public vehicle hired by the police department, including delegation of duty. That is number 1. Number 2, kindly provide information pertaining to the total number of different types of police vehicle and their registered number plate, including location of duty for all the ML02 vehicle in running condition. Number 3, kindly provide information pertaining to the pending amount that is needed to be paid to the owner of different type of vehicle as hired by the police department. They have a day where information gabangayo they na ki Boroway state they yamanta na yo Shputri district. Basa akalong ta ng stone baka bambara. Tekar kong ka report yang bayo, kalau ba po sino, ane po iskasi district, kikali ka ba simway da police department idon Nyoku Southly, but ki Emerald Jerotiu idon aspa Nyoku Southly, but kapsa basa mansiu sikpek ba, kalau harus san kelur kendai perlailah prapawajar sanspa prapusau kata kade trending amau kepada bensiu siki baiklah kebiwai kali police dan polis kasih hil mara kali gamau korban kiwai kali tamdiu tuli kali office kali juruti kidon live juruti baik penting amau kedon baiklah san haja druspa apuela sanajan ruspa kita di bahasa tam dituli kali clear ya ka kacingwai gali ai daw yang na bomla ban ai ya ka
ya number plate yung itu kali anak kalau kan terkum section E G juga information hak araja stam. But kali juga ML 02 kita subsan beli. But pending amount to be paid to the public kalau pralak kendai puja lies pak subsan. Apa meran? Kita lightly kali private dan public vehicle. Nata kharwaitli ki ML02 baka kabisa basa kalau nyulak kendai buat layaja saus pa arpunyo kabade unsir city no aiwa kali basan kade kajuai kat commission bala ayo along the kimla bana information habide kajing wai kali magri pa nata ya kali la jom amal jirtur ki om bala bana information baka jingsa ya besar bade kalong driu penyulat san penyawajar saus pak saupo kendai kari boy habede information tentang ai ki nomor kali di basimwa melapan ai ya kali rajo memang jurtu melapan ai susi dia tu bio wat yang bisa kepada penting amal bansiu supaya ba oleh melapan ai kemudian kedai bisa ni lo kita lagi di poin melapan ai amati halai tali ki kali pajba basimwa live wa tali ki ML02 kabasa amati ka bansiu pajba kalau live ko la atura live sandali ki basimwa rapa tali ki ML02 kabasa kalau kabil bansiu pajba kalau siklur san prala sau praja sispa injo dekat apa resubel para not karahil kali kusimwa kalau khasan tali kali ML jiru kalau san pesawat tali but ka pisa kabade msius paipa kalau hendai populak ndri waja aspa ndri taka awale ameka kali kusimwa kalau shikotali kali ML jiru dan jikotali bat kapil basa kalau mansiu diri paipa kalau san penyu la lai ko san hajar aspa san ho te abaken baro kajingdon jung kali na gini jikotali district ki bang ayo information nenta kali paipa kidon chispa san penyu tali basimwa daga principal met but kali ML jiru baro kidon san spa hendai mulai li but ka total penting amau ka basa ka policeman men banai sipek ba kalau shipro klor sau samla nyo praja hendai mulai ka dan tas putri this te kubala persya shikmat ba kani ji semua ya kali dirupai ba kan pom ka section 66 kalong berada kejingkali kalong atau kani ka mekhalia ba under process tentang free rule juga mekhalia bekil act nale bekil rule tentang sunem atau kin adopt MBD section 66 pada kim adopt ke kaya kamu ba kandang kaskam sekai ba jelam kalian boleh pun kali dibasimwai di department dari corporation dari company berbuat di kiki kali bat kene kapu kalong ke babean bat kalong ke bam syonongrim bat kalong ke report yang si the central vigilant commission ro basyamba kadang kecing gila butuh umur ya gitu diberi di badan JD kiyo abel itu dipomjede kimyo abel ngayo komplain pun diberi di belasu simno ya kali nako department tangna kada kimyo abel they don't give away bedan JD nei bahom tama they no see no central vigilant commission ro lapa ba kadang ke JD hukum kata vigilant commissioner ubade chief
sekretari kami deh pernikahan ya kebangyo nomor makanya kedai kasti ya ke departemen hak kinhaput ke kumkindon jemaah kimdei ba benya tang badon jede balo kimia ke kumkitenda sistem makumalo mentahi di brio badon jede badan kita kancing buat komen badan jika dia bisa kimia tendar atau kot dan siwai yang kikali kisut tang badan jika bakane kade kasti kaba nak yang komen lu anum yo abang kawai sedi yang departemen ba kimia ke kumkindon kejugaan kim dia banyak tarika report kaba ya yang kita sesuatu ban dia tulis maka dan lu KPI mengakhir polis departemen ha bade bani video maka tongkas motor ringkel ada usia itu di fast penalti di depan sepatan ka yang kita video dari hanya pojala demi isi madu siaja araja jika ada lu witness KPI ngapa dengan gubernur mentang ngapa dia information suka kita anda Indonesia pandang ini jadi koi Bello Begu Jason Myron yes Flores Ongawara Kajimai ladang information yang ini di kali di private vehicle lane di government vehicle ya F02 vehicle Ongawara Kajimai what yang bisa jumpa pak bangai yang sempan individual lapan individual tegak Ongawara Kajimai yang nanti begitu besar no kalian orang cuma ada yang billboard beliau sekeluar saya dan di sini yang mau diapain yang type, ada yang belum yang apa orang cuma apa yang total pending bill, belum yang apa orang cuma, karena ada yang muncul pun kadang dia yang ada, nah kalau dia yang balik iwi departemen bila ada information baru lagi ke pengapahan information. Rolai jadi kelabana. Boleh pipi kelabana. Ini dia per MSP. Nak away stick. Kamu dia per ni. Long ka ribuai kedai ke Bangladesh. Dari Kasir kedai ke India se. Dari ribuai kedai ke India. Dari Kasir kedai ke India. Boleh pipi kelabana malam numpang anu ni. Curah mereka anjang lagi. Tarik ke bunak pun beriang. Tarik jaga, anda itu nanti samspa kendai kulai teli yang menjurut. Te kami itu masuk yang apa ni? Wah, kita kali don ni kemudian apa tarik jaga. Kami itu masuk yang. Te kami itu kita tentang information kepada ai bakal report kepada yo kalau tentang kamu kali ya apa? Sanction, sanction itu awak tenda undang. Apakah ada tenda undang di sanction? Tenda apakah ada tenda wan lemak sanction? Perintah kalau sanction berkata di tenda kalau berkata kali hantar penjadi ya kan sanction. Jadi kali kepada proses kita kamdan di tenda. Kamdan di tenda. Ada kadang ke tenda kadang ke condition of tenda. Number 1, number 2, number 3. Condition tak tahu, bah kali omlah berdua ye kali private hospital motor dia tak. Jadi apa kamdan ke tentang kat dia ada condition. Condition tang badan jadi isu ai wajib wajib tak di kedua dari boy kemai. Jadi orang ini apa ini boy dia telepon apa jawab macam renyo ini ahli information. Kan nomor kali jom publik, kan nomor kali jom ML02 nak renyo apa jawab. kamu ni Kamu kita. Koi tiain rio punya lak sampai wajah saus tak saus. kira ni lagi sikit Kira iklim item doi kan information. Nomor kali joki tak bah. jadi ai kan Sudah kan nomor kali ML02 penting apa dia penting apa.
kata sim menurut kata yang wah kata no sim menurut. Ini kata kalau mengawal kaki ini nama government kalau under proses bencana yang kami kerja motor bagi road. Tahu no juga mengalami beliau berbeda yang berkedor yang lain. Dia baru di pemben mempunyai berkedor yang ampun yang lalat tentu begitu. Pada penungkong ni ngambil beri bakut di kena departmen, jadi beri baai, bohong nak air ni. Jadi mana pun air. Kita disuluk citi berakhir press conference baca. Ini pengumuman kah? Ini kai sim di proses pembangunan GST, kemudian ini instrumen di departmen pedang ekspedisor kalung ha. Jika don kata orang kamu baar sim baai nak kali kita pun penduduk tunai jumlah. Jika kalah kumpung pada kata ada apa, walaupun ni kali kejingwai kali private semiat kemungkinan juga, apa ada masalah itu.